Čekaj, pa gde ideš? Da gledam u okean, želim da budem sam. Izvinite zbog ovoga. Šta podereš se misli, ko je on? Sada ću ga staviti gde mu je mesto. On plače. Ne, tata, ne. Dobro, trening počinje ovog trenutka. Dobro! Prvo, počinjemo sa podsjećanjem na čakru, ninjinog osnovnog izvora moći. Razumevanje čakre je najvažnije. Znamo to. Upravo je! Još odavno smo naučili sve o mačkri? Čakri? Hajde, Sakura. Dobro, Naruto. Objasnit ću ti što jednostavnije da bi razumeo. Čakra je elementarna životna energija koju ninja koristi u tehnici. Ona je izvor sve njegove moći. Sada, ova energija ima dva oblika. Fizička energija koja postoji u svim tijelima našeg tijela, koje sve rade zajedno, i duhovna energija, osnovni izvor moći koji se pojačava kroz treninge i iskustvo. Kao što vidiš, ova dva tipa čakre moraju se kombinovati da bi se izvršila tehnika. Primeti tu povezanost između fizičke i duhovne moći. To je ključ. Konačno znaci rukama. Fokusiranje i oslobađanje čakre. Tačno do detalja. Iruka sensei je stvarno imao neke odlične studente. U čemu je frka sa tim komplikovanim objašnjenjima? Poenta je naučiti tehniku, zar ne? Naruto je u pravu, za promenu. Mi već koristimo čakra energiju u svojim tehnikama. Ne, vi još niste usavršili ovu moć, tek ste zagrebali po njenoj površini. Kako to mislite? Smirite se i slušajte. Kao što je Sakura rekla, morate da izjednačite svoje fizičke i psihičke energije i da ih kombinujete u sebi. Ali, kako to da uradite? Svaka tehnika zahtjeva drugi tip čakre u drugom odnosu. Morate ih odabrati i kombinovati na pravi način. Do sada, samo ste nagađali koji su odnosi, nadajući se da će ispasti kako treba, čak i ako napravite mnogo čakre. Ako je ne uravnotežite i kontrolišete, beskorisno je. Tehnika neće uopšte raditi, ili će sve izgledati kao šala. Trošite mnogo energije na taj način, onda vam ponestane čakre i niste u stanju da se borite, onda ste samo meta. I kako to da promenimo? Tako napornim treningom, da vam kontrolisanje čakre postane prirodno. Da biste postigli ovaj cilj, morate da rizikujete život. Šta tačno treba da uradimo? Popnite se na drvo. Da se popnemo na drvo? Tako je, ali postoji jedno pravilo, bez ruku. Šta? Šalite se? Misliš? Da vidimo. Penje se! Pravo ka vrhu, a koristi samo noge. Pa mislim da ste shvatili poentu. Usmerite čakru prema svojim tabanima i iskoristite je da se povežete sa drvetom. To je jedan od načina da upotrebite čakru. Sačekajte malo. To je lep trik, ali kako će to da nam pomogne u borbi sa Zabuzom? To je jedini način da se borite protiv njega, Sakura. To je celokupni cilj ovog treninga. Prvo morate naučiti da izvučete određenu količinu čakre u određeni deo svog tela. Ovo je teško čak i za napredne ninđe. Ovakav tip penjanja zahtjeva suptilnu kombinaciju fizičke i duhovne energije. A tabani su tačke na kojima se čakra najteže kontroliše. Razumete o čemu pričam? Ako savladate ovo, bit ćete u stanju da savladate svaku tehniku. Pa, barem teoretski. Drugo, morate naučiti da održavate vaše nivoe čakre. Kada je ninja koncentrisan na bitku, još je teže kontrolisati čakru i održavati njen nivo. Smrtonosna greška. Da biste izbegli ovo, održavanje čakre mora postati prirodno, kao disanje. Dobro, džabe ja pričam. To neće unaprediti vaše veštine. Morate da iskoristite moć čakre kroz trening. Koristite kunai i noževe da obeležite drvo na mestu do kog ste se popeli, ne koristeći ruke. Onda pokušajte da prođete taj znak sljedeći put i sljedeći put. Na početku ćete morati da se zatrčavate na drvo da bi vas inercija ponela što više, dok se ne naviknete. Spremni? Suja! Ja sam više nego spreman! Ovo će biti do vrha iz prve! Verujte mi! Sjetite se što ste rekli, sensei! Ja sam onaj koji je najviše odrastao! Definitivno si onaj koji najviše priča. Sada se koncentriši i uradi to. Pa rekao je da jesam! Okej, prvo treba da usmerim čakru u svoja stopala. Uspeo sam! Napred!
teže nego što sam mislio. Ravnoteža mora da bude savršena. Ako je čakra suviše jaka, razbija drvo i odbijate od njega. Ali ako nije dovoljno jaka, samo se otkotrljaš dole, kao Naruto. Pa ovoliko sam i očekivao od Saskija i Naruta. Hej, ovo je zabavno! Sakura! Vidi, vidi, izgleda da je ženski član odreda najdalje odmakao u kontroli čakre. Svaka čast, Sakura. Da, svaka čast, Sakura! Oduvek sam znao da ćeš biti sjajna! Ali me to, moram priznati, nervira. Šta god. Mislila sam da će Sasuke biti zadivljen, ali on je ljut na mene. Zašto je uvek tako? Dobro, ne samo da Sakura razume čakru, nego može i da je kontroliše i održava dosta dobro. A neko bi hteo da postane Hokage jednog dana, zar ne? Izgleda da Sakura ima najbolje šanse za to, šta vi mislite? A što se tiče velikog Uchiha klana, možda ipak i nije tako veliki. Dosta je, previše pričate, sensei. Sasuke će me sada mrzeti. Dobro, mislim da su motivisani. Naravno da Naruto i Sasuke imaju mnogo više čakre u sebi. Ako ovaj trening uspe, njihovo usavršavanje čakre bi moglo da postane dragoceno. Dobro! Prvo ću da dostignem Saskea! Onda idem skroz do vrha! Verujte mi!